hingke taksuk jora nini je ko present job khaitong manjago nini busuk salary rok mase hingkeba je 70 Pro Max nai motamoti asar kaisar paiman tam bos maseo acha maseo kaisar ka man effort khaiman ta mas mesin ek mas mesin je rang man mata ke Khulumkha joto ani khajani takhuk bokhukswng ani o video nai tongnai rok no hingke bayap song tini ang chikon sakaisa podcast tubui nong bisingo phai manjak phaika tini ni o podcast o ang belai no khatung khajaka tongthokjak tai belai no excited tamoni hingkangke je tini o podcast o chini narwai motom ongui phai manjak phainai a borok belai no bo je bini life of onek struggle khaijak tai bo onek kaisa mehnati borok tai bo kaisa ang personally feel khayo bini bwskango ang chikon sa kaisa privilege ni bini je journey tang ganga bo kaisa software engineer go kaisa lead khai tongo hingke bab song aw ang besi kok sana thanglia norok bono sine numano tai bokheboya sini takhuk dai hiren pulano ang darano belai kheno paplaya hambai maro nini asuk jora important tubunya chungbai phai manjak phaiman bagai ke hambai darano hambai ke dara bahai tong sagan kaham tong mo mungke bahai wo kaham no ke darano ang tini ani channel o phai manjak phaiman bagai onek tong thokjak ang bo same ama hai I'm first time experience podcast kuno podcast khajika first time no first time mata bayam song excited bayap song omo tini chini first podcast ongna thangui tongo hingke bayap song tabuk song asuk jora logya kari darani sini mung bisingti bonokok sunglainai hingke darang ke bojaga nongkha ba nini bungtam viewers rong kisai hingke first of all hambai hano jorar mun bagui platform re khan ro hingke on bagui ang te ani je sajana je express khaima kha hingke on belai na hambai ani bomang hirian tripura ani para sabum south district monobongkul khapjago hingke hambai darano hingke dara nini childhood nini je ballo nong charai probo school pore phaika nini charai ni je story no kisa jono saikna ang as I mentioned ang saka tripura south district ra ani je keba hingke ang Dasra Deb Memorial Residential Higher Secondary School abo ke kolasora south district khobjakta hingke ar pore kha class 8 jora 8 pass khainai 9 jora pore khata 8 pass khainai hingke dara nung tabuk presently bo jaga tong ba nung tam khai tong amo kisa biwas mo sa present hingke to ang Bangalore mane ang Bangalore tongo ani je office hingke ba Hyderabad na Bangalore tong khojabo tang hingke ang 2010 ni simi ang Bangalore tongo hingke ba tabo 2026 hingke ba 16 bosor almost choli tongo hingke ba hingke kahamong sayang to bebang saimano borok bai koklam samai ong himne thangnai ba nini je friend circle ro kisa bangoi ro hingke ba maita ni bo second home hai ta hingke abon bagang ta Bangalore tong thojana Bangalore tongo bano presently jani office hingke ba Hyderabad no Bangalore tong khayo kun sang no mane work from home solita ani khay presently hingke nung mo tong ta na Bangalore hingke bab song rok saimang khana dara tabuk presently Bangalore tongo hingke tabuk dara no tai kaisa sungmungo thangnai hingke dara nungbo year rogo Bangalore phaikya Bangalore phaima khe 2010 2010 hingke Bangalore phaimani nung je jono je sawi khnar kha je nung 8 class jora pore jakhini hingke tangai Bangalore ma phaikana ba nung tangni nini purpose tamon Bangalore phaimani nai joto saimano chin tipra sarok specially mane je lekha para na hamban se nijani choknang bom phane choknang haidiba bom phaje gari rang paisa kreja hingke ba kisa misa je nokni rang paisa je mane bagani kisa misa rang manai je kuno phalmara bakhedo salai mayable ba sarang porin mayable kostong jota keba same ama hai ani ba babu song ama song rok asok porin may un bagai ang Bangalore phaine wansoka tangengke baire phaingke ba kisa misa rang paisa rok aji nai ang bomfa bani je future ni baide kisa tang te kisa kusuo tisai manai wansoi nai ang phaimeta hingke dara nung
je phaimani puila Bangalore phainai bomtai kamrok tangna start khaikya bomtai kamrok khaikya Bangalore puila phai पहिला फाइब्रोत आं जखन सागा अलरेडि साजाक जे आं 8 पास खाइ फायो त्रिपुरा दा त्रिपुराआव के 8 पास खाइनाय आं नाइनो जखन काप्रो 2010 फाइका बेंगलोराव इनके प्रथम आं जे फाइफोर इनके तो आनि तो कुनु माने साइमाया ता बेंगलोरनि जे माने बुमाहाय कामरं खाइमाने खाइमाया आंखिबा puila phaimani siata na इनके आं प्रथम फाइमखोबा अफ्रो तो आं माने थ्रु सोशल मिडिया बिसिंदि आं साइमाखा काइसा जब ओपनिं दं होनाय acha माने बरक इनके बा social media through bolte bomtai hamon news न्यूज़पेपर ता acha इनके आरो बरक साइड रिजार्व जे बेंगलोर माहाय जब दङ माने मासे 12,000 बेतन इनके जेब्रखनो खाइमान होनाय के आं खरकसा चौक जागिया बरक से इनके बा आंबो बमफानि स्वप्न बा ड्रीम न किसे फुलफिल खाइन बागै निजिनि ब किसे खाइन बागै वानसुइनाय आंबो ट्राइ खाइका ताबनो जगाजग खाइन बागै के बरक कन्टेक्ट खाइमाने परिंगा जों थानि सयका धर्मनगर इनके धर्मनगर थाइनाय आं हरसा थुकार इनके बा बरक कौलाम सालायनाय इनके बरक सावो 5,500 जमा रखांगे बा एज ए फीस ता बो बरकने ट्रेनिंग फीस बा जे कुनु बरकने जे एप्लीकेशन फीस जमा खाइनाय 5,500 मारि रिनाय इनके बरक जब न जनो रिनाय आइदा माने यां तबुर नता बरक अमहाय बरक बंग बरक न तिलं माने टंगटा बरक माने ko newspaper through borok kaisa ग्रुप amorota acha इनके अमा आपन बिसिंते आंबो नाका हंके बा फ्रुत रां पैसा तो करै पना अनि बाबु न आं सोंखा अमा हाया हम बाबु तां खानाय दं ताबो आं थांनाय मान सुइ दं नि हंके बाबु साकांगो जले खानो तांगै नों अमा हाया खानाय परे मिया फानो नगो दं दे हाया साता vibe songomo paran borong kanga kisa kirijak ma hayango puila no amta town quarter rogo rohana mo के प्रभु बाबु ना जाबो पारन बरक तब सिक्रियो है दं लासे का आं साइकेल खाइनाय लासे से बरक न बाबु न तां खाइका ओ जे पारा तो अब खाले जों माइक बल ना अब खायो मान माइक अब खतमना दंकल मेसिन अब दंकल मेसिन तो आं साइमाया सब साइमान इनके Simon Norok viewers log ko je dongkol pipe by माइटिसन आइता अक tuiti samanita khetorok खेटोराव तैति साजना इनके जों दंकल मेसिन ना इनके अब काहे तंग सिन कसा इनके अब न अक बाबु अक ते कैसा बरक बा कक सालायनाय अक फालेर खा बस 9,000 दिना 9,000 बा फालेर खा न इनके अब बिसिनते न 7,500 न बाबु रां लिरखा के 7,500 रां बाय के बाबु न जो पैदो माने बिसास खाइता न कैसु आं खाइना लाइ बो होननाय इनके दाखन थांग्रा दे होननाय 7,500 रां लिरखा बाबु इनके अब बिसिनते 5,500 जमा लिरखा जे कंपनी बिसिनते ता इनके 5,500 जमा लिरखा बन उलखे आं बरा न तो हेका बेंगलोर तो बन परें के बां आरो तांनाय जॉब खाइका प्रथम के न क्वेश्चन समागान बम हाय ताम जॉब खाइ है दिबा जॉब प्रथम के बां खाइब्रो पहिला के बा सिक्योरिटी खायो सिक्योरिटी आफ्रो 2010 ने कक्ता के सिक्योरिटी खाइका सिक्योरिटी खाइते खाइ उलखे आंते उनो जॉब खाइकाटा acha ke norok saimang khana bo bahai ke Bangalore phainai tamo job khaika hinke dara nung je Bangalore je security job khaitongmani hinke amonin puila job no पहिला जॉब hinke abon pore nung tamo job khaina start khaike इनके अपन पढ़ें के तो आं कबामा जॉब खाइका ऑलमोस्ट आं 10 ता डिफरेंट माने कैटेगरी बा फील्ड इंडस्ट्री पा हिमानो खाइका एग्जांपल आं ताबो सामा हाय सिक्योरिटी कैसा ताबो लाइन खाइका को 2-3 मास खाइका ता इनके आरो ना तुम थुजलिया आफ्रो आमी ते कैसा कम आफ्रो आनी बयस बिकिसा कमब्ले बयस 13 बছर मानो के बा नरा तो साइमन 13 बছर के कुनु कंपनी माने एज एम्प्लॉयमेंट खाइने बरक ना ज्ञान न अब ता हंके बा आमा से माने प्रॉब्लम आबो बयस कान बागै कंपनी रिफ्यूज खायनो हायर खान बागै हंके बरक ताम जाने खाइनाय बरक न बयस कारी रेनाय बरक न जॉइन खाइका ता कंपनी सिक्योरिटी हंके 2-3 मास खाइना आं साजलिया आफ्रो तो आनी नगनी बरक आमा संबा बाबु संबा कल खायो हंके संगानो तामबो माहायरा जॉब माने काम रक बाहायरा चले र संता कामि दं र सं आफ्रो ताने एकदम ताम सानाय सानथांगेबा एकदम कष्टनो चले दङ माइ मजिया कुन समय कुन सेंको काहाम बेसे मा थुया बेबे जले जागो कुटुक जागो माहाय सिक्योरिटी बो खाइ के बा हरमा थुया कबमा कबो सित्रा खनावा माहायटा कनां
kun phane ani noni borok no masa nang saya ta ama haya khoi tong ta khoi tong ta ang kaham choli sai tong ang sagan ke ba bro dukh nang nai bro ano no phadi rok no nai au nai bliaban bagan kun saya ke aba khade khaite te ang 2 number company ke ba khai ka ba khai hotel second company restaurant acha restaurant khai bro afro ke boma high duty ba 12-13 ঘন্টা রাখলাই bro ni tange ke bro horn se 2-3 jora ba close khayo dukan cleaning man khayo ke ang khai men kan kam ke ba cleaner ta table on clean man khayo swipe kara hai ta ke table ma hu bro ma khayo ta clean ma khaita restaurant bro sai ba khanga nang ti sai nai ma tilangi ro ja ka chao le tok ta ke ma khai ka ro 2-3 mas khai ka bo ulo ke ang khai ba ungsakli ya te ke housekeeping ro khai ka housekeeping khai housekeeping mo aso bro aso ungsakli ya te singa security wasa te se hapka te se company yo ulo ke ab khai ke ba marketing hapka marketing bolte tabok poma hai marketing ke ba tab joto saiman tabo kwbangma borok specialist studio tabo mane dictionary hai boy ba je kono eta general knowledge boy rok khaiya diba note book ta koroma amo phalo ke same amo hai angbo colleges kwbangma koto college tu Bangalore Meenakshi college amo hai kwbangma botong ke campus rok tha aro thainai ang phungni 7ta ya 6:30 rago ba 5:30 6:30 rago bising toi gari ma kabo baso ke government bus ta ar kainai yang ko morning 9টা 9টা 10টা rago soita ajagao onek kasal sing ke ba inka thainai obok bo man boi ba koromata bo inke bono tisainai baso dainai tilang nai thaina jaka sa toninai boino inke phalota college ni bising toi borok ma student nongta inke ba nang aroni je master je head of malenai brown principal awar malenai inke brono operation nai ma khaita ma phalta acha inke ama khaide ke yang horon ke ba supai 11টা 11:30 supai hor yang 7টা 8টা rago khang ba yang horni 11:30 supai ke ba ma hai kam mane ekon rest sikre ma hai ekdom komas kosto arabo ke ar khaika kom 3 মাস 3 মাস বুঝছেন খাইকা না সরা খাইকা না মানে মোটামুটি যত কোম্পানি 2-3 মাস ন খাই দং খাই স্টার্টিং লে আং বুঝি নাংটা আং কোন ফারজ বুঝি মাই দং তাম एक्चुअली কাম খাইনাই ইনকে আবা খাইতে কে বাং তে লাসেন কে বা মার্কেটিং খাইতে কে বা কল সেন্টার হাফতে কে বা মানে কল সেন্টার মোটামুটি ইংলিশ ও শেকা খাই কে বা ওলকে তাইওয়াইসা সেলস হাফকা sales hapte gula tab sujara finally ke bang tabo abodreta tamtai 2016 ni siming sorry 16 jora ang 2016 jora ang manabo khaikata oino feel balte last singke to ani do retail so 2016 jora khaika 2017 ni siming ke bang inke omo IPO khaikata 17 ni siming tabu jora ta inke nong ko ni job kaisa nong 2-3 মাস ni bara khaya na inke nung je amo je hotel tarpor engke nung retail digital marketing khai mane inge tarpor ke nung ITO shibong khata na inke o ITO shibong nan sakang ni kasaro tamo ni kaisa bomta struggle ong khani ni nung ITO je ship khai mane karon chung অনেক বড় না সাইমানো যে আইটিও যে পড়নাং কাকে কাইসা কাইসা 12 পাস রখনে চং সাইমান টাবান কনফিউজ আমা কোনো সাইমিয়া তাকদারান খুকটি সাইমানাই বাহাইকে স্ট্রাগল খাইকা হিংকে আং যে সামা হাই ক্লাস 8 জরা 8 পাস খাইনাই আং 9 যখন কাফরো গেট বেঙ্গালোর ফাইকাটা 2010 নি কপ হিংকে 10 থেকে আং তো জব যে আং সামা হাই চেঞ্জ খাইতং সব সময় কে অবশ্যই এঙ্গা 2012 জর আং মোটামুটি মানে খাইকা হিংকে 2012 नि सिमिं के बा आं केसा रियलाइज खाइका माने चिनि एजुकेशन केसा एकदम माने एकदम इम्पोर्टेन्ट माने एसेंशियल बो अमा सारा नों एजुकेशन सारा नों कुनो लाइफ जे कुनो खाइना के खाइमाय हाइसे अब नि नेक्टा बो अब हिमाना नि जे अस्त्र हाइदिबा नि अब तुंगा जे टूल्स ता नि अब तुंगा जे पावर एजुकेशन के बने ता पावर अमा हाइ हिंके सेम अमा हाइ म रियलाइज खाइना आं वानसका 2010 तो फाइका 2 বছর तो वेस्ट उनका अलरेडी इनका 2012 नि सिमिं का आफ्रो अक सिक्युरिटी बो खायो इनके हाउसकीपिंग खाइ दङ कंपनी उटा कासा के बुम हाइ खाइ के बा सालग के बा आं सिक्युरिटी सॉरी सालग के बा आं हाउसकीपिंग खायो हरं के बा आं सिक्युरिटी खायो अच्छा इनके अब बिसिं त आं दुकान कासा खायो और दुकान के बा किसा
মানে tahuna ang sasinai ko dukan ke ba Levi's joto saimano Levi's company ta hingke dukano job international brand ta kaisa retail shop hingke abo khaipuro eko aro borok masa spai ka borok bolte abo ke mana school ni principal ta bo acha school principal or dukano phai shopping khan phayo hingke ba shopping khan ke ba ang bono saimang kata bo school ni principal na kok khlai saimang ka acha hingke bang saima kan ke bang direct ang manager kok thai sangka ani manager no sangka ta sar amo hayang bo pori jagya ang bo boti ungnani ni wan situng mani hingke nang kok kisa sadi mana nang sagata ani manager no master principal bai acha hingke abo ke je ani je manager na dukan ni manager ta abo bano belai ni sapur khayo as a brother hisab khayo no wan soinai ba no family hisab khayo so ason care khayo bo sapur khayo bo hingke bo asta hingke ba kok ano thangsang gata ako je principal bai thangai malai gata ba kok sanai hanai boto angkata ground floor oke first floor hingke 5 floor sangai gata kok salai gata ulokhe ang sa ano song bo class jora porikha changano ke ang saka ang to porjagya class ye jora porija ke koi bosor gap ungjang nang sang angka 2 bosor gap ke onda kon ke ba nang khaina ke ba khaimano amai saka ani je potential je amo joto saimang khaborok bo je kok sauni mising te hingke bor saw sini kaha tongo bakhe mane Bangalore ta RBMNS school ta abo ke mane mostly tam sana working professional ba evening no mano tangen ke bo ke besibang 3 tani sim class surongo 8 ta jora ra 8 ta khun sara 8 ta hingke oro admission nai mane sabo hingke bar ni in charge ba principal hingke ba bo sob saiman ta hingke aro admission nakha hingke admission to nakha yang school ba thangnang haide ba hingke dara ang class 9 pore lia ka 10 nang wasi ba tiung kha hingke 10 nang ke bata 10 ta ko subject to pane karana kaisa mana na karana mas nang iris por na ke karana mas kena amo kana hingke english hindi to tongote baki subject tongo hingke nakha abo khate khe pore ma aro mane ang 3 ta rong ke arai ta rong ang thango school ta hingke 3 ta rong 6 go 3 ta simang school mane start khaita yang 8 ra 8 rong phaita mane dukan phaita te baisa hingke amo ha kosto khaika deli hingke horo hingke to ang security khayo dukan ke ba 12 ঘন্টা চলিयो মানে open khaita morning 10 o'clock night 10 o'clock jora close ta ke 12 ঘন্টা ke ba ang to 8:30 9:00 rong soyo dukan ke ba 10 ta rong ke close khayo ke konta kaisa to na je ani je kam pai je kam no khlaina close khaita dukan hingke dukan close khain poring ke ba option ta nok ma struggle long kham tangen ke afrotani nok hok ba kunu nok robo room robo kunu phanse kero ke tang khaika ang room to kore hingke room nana hingke ta kwbang mara rang paisa bo nang ko khaide ba advance mara deposit mara ta ran rok onek beshi na onek beshi hingke bang tang khaika saka go sini je dukan tongta dukan saka 5 tala ba ke terrace hingke ba tiles tongo tiles mane kasam ta tiles oro ang tang khaika duita it ya kaisa rena it saka abo thwai khata mane tiles no tola wati phepa no mane wati rok siang hingke saka hingke bang maisongka maisongjana system ke bang abo je kerosene bai phongo abo gas stove ta gas stove na kerosene dai na kerosene pai nai kerosene mai masongta gas stove bai hingke ama hai koso khaika saka hingke ba je tamnai tabo board kore deba je ko sign board rok plastic ngai deba nang je kono khaina ke ba e ama hai saka thepai na ang cardboard bai khata kabor na re khata tui clear jate wati rok phaine siang ekdom chikon sa mane sugro toron ta sugro chak drop yan chak drop ta hingke ama khaina mai soinai aro mai tongnai ke mai sana sumga saka phai mai sa phaita ke ama hayang struggle longkha toi hingke ba bom hai toi kuno lengnai the toi obostha kre je washroom je tikri deba jabro khijenai je washroom kre deba toi bai na mai su toi bai na tiku toi bai na mai chaba মানে একদম তা কোনো ang wasum ya toi nek je basmi ya ta pro je timan ma abai na mai sa amon toi lungo no ang khai ga mong khai ka ka bang tong te kha pore man ke ba abo mai rok sana simu saka sao te pore na সময় ke ba 10 ta সময় to sini close mon dokan ke ba 10 ta ke ba ang saka phainai mai rok songnai mai sa be kha ke ba tola thangai
tola bolte dukan tunga diba dukane je tamna hajanai je nok dorta main door o sakang ke ba mattress tongo mattress saka ang cotton box rinai cotton box saka gesa blanket aw rinai aro ang tongoi aro nang porita hingke pore makha haise afro to belende kostong jak tangke pore na je mane je facility ba jini je light rok nangma abora krui hingke light rok to krui hingke ba tam thaika sini je dukan ke kisa signal gana hingke ba je aro light tongo street light ta hingke street light bai kisa motamuti nugu kam kena hingke light bai motamuti nukun sumai nugu current kering to nuglia current kering ke bang torch light bai ma porio torch light bol mobile torch light ta hingke current to hingke to street light bai porio hingke ang matam khaika daily arang security to horo solai duty hingke security night duty khaide tai ang po porita aro hingke light ni je street light bai porio hingke yang khe kun sumai ke bang mai rasa sumai ke mai thang chayo ma khaina hingke aron thuta acha wate hingke ba wate ya sijang ke te kosto hingke ma hai kosto tung te ang 2-3 বছর কষ্ট হয় কেমন খাই কেবং ক্লাস 10 জরা যে বতিউ মানে পরীক্ষা 12 জরা পরীক্ষাটা আচ্ছা পরে মানে পরীক্ষা 12 জরা ফাং রিয়েলাইজ খাইকা মানে স্ট্রাগল তো খাই দङ গেতে কিছু খাইনাं হনাय ইনকে আমা হাय মতে इंग्लिश राव बा आस्ता आस्ता মানে স্রংখা সেকা আস্তা আস্তা আবার খানা আমা হাय স্ট্রাগল হতা ক্লাস 12 জরা ইনকে বা 12 জরা পরে মানে পরে কেবাং তেব পরে নাংবলে ওয়ান শক আফকা তো রিটেলস খায়ো মানে স্কামকে বাং সিকিউরিটি প্লাস হসকেমন খাইদি খাইতই 12 জরা পরীক্ষা 2014 জরা খাইকাটা উলা আস্তে আস্তে আং এমপ্লয়ি হাকাটা মানে তাহনাই এজ এ স্টাফ উংখাটা আচ্ছা আবকে না ফ্যাশন কনসালটেন্ট আচ্ছা ইনকে আবো আং খাইকা আরো সানস মাংকা আং কোমো জায়গা খাইজাক বিসিনতই কিসা মিসা খাইনা ইয়াকটা ইনকে লিবাসে খাইমানে ডিজাইন के बा न कोमो ब्रो साबुर खायो इनके आनो मैनेजर पर्सनली आनो सब समय आं दं दान गाना दं केबा आंबो तुमथो बय दं हातेबा आबता एवन बागे हिंकेबा क्लास 12 जरा आं फरायनाय उलखाय आं वान सका ताबो हिंकेबा बिकम देखायनाय नाय के बिकम खायका 12 जरा परे माने बिसिं बिसिं फैनो न ताइसा अपग्रेड ताइसा हिंकेबा आफका सेल्स हाबते तो आं सेल्स तो दे शिफ्ट सलियो के 12 घंटा रखला ड्यूटी 10 ता থেকে 10 ता के अबसिनो तां फाइका आफुकानो आनि आं रूम काइसा नाखासि कनसा रूम नाकाटा आफुके नाय आं को रूम 2000 रक मास मारो बारा चिकन सारूम ता एकदम माने ताम ना एकदम लोकल जे ताम सानाबो एकदम सायाता रूम सफानो मोटामोटी आन बे काहामता के आम हाय रूम नायना कষ্ট खायनाय आं बो सालक के बा आं ड्यूटी खायनाय हरेंका रूम थायनाय आं परिटा के बा हरफानो डेली तो परमाया कोर्स परमाया समिन के बा नि जे मैनेजर दङ आनो वीकेंड दिन स्पेशल आं थायनाय क्लास मा खायटा आफके एमबीए को बिकम खायब्रो इनके बा दिन के बा आं काम खायते मको कास्टमार को रिफर के आं निजेनि जे टाइम मान फ्रो जागा साका थायना आं परिटा अच्छा जॉब खायते तो नो जॉब खायते के कास्टमार फायगोन के बा आं रिंग के बा थायना एथन खायटा कास्टमार अब तबो माने लिबाइस तो सायमाना एक स्टैंडर्ड कंपनी सिंके के कास्टमार बा कगलाम साना बा जेकुनु हनके बा आं आबो अनेक काहाम बिहेवियर बा एप्रिसिएशन मानो कास्टमार बिसिं तो इपानो के इनके आनो ब्रो साबो खायगा इनके आबनता क्लास 8 जरा क्लास 2015 तो एडमिशन हुआ बीकॉम ने इनके 2018 शेष खायगा 18 दिसंबर ने शेष हुआ कोर्स उनके ताखक बokhukswng नरक khwnai मांखना जे bahai के जे लेवाइस काइसा जे रिटेल शॉप खाइतै जॉब खाइतै bahai के कष्ट खाइ परेखा इनके जे साका सुनो जे बनि आरो जे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आसु फैसिलिटी करी इनके बावन बागनि अनेक कष्ट के परे जाक स्ट्रीट नि लाइट चंगिने रिवाइव सम तांसराय रक नि बिसिङाव बुसुक फेसिलिटी मान आ जराव सिन्दारा जे स्ट्रीट जे लामा गानाव जे लाइट दंमानि अ लाइट बेसेबो चिकन साबनि सात साकाव बो नक्सनामिना जाक चिकन साकायसा बन दंथाय इनके आरो दंतैबो स्ट्रीट नि लाइट बाय परिमानि नरक खनाय माखना इनके आ जे नं बिकम कमप्लीट खायफायनाय तामनाय परीक्षा बिकम नायपायखायबा आं
abo porekha MBA IT management line no hingke afuke 2021 nakha admission abo 2 বছর program lai hingke 2021 hingke 2023 ni complete kotha MBA MBA bolte MBA te komo tongoni details tongo te management tongo ani keba IT management tuinai ang khayuka tamam tangenge ang e philong ta present yang mane e philang kam khai dong keba bon bagai anu help khainai ble am bagang IT management naina porekha Hingke naji vibe song orosung kaisa belai no kotor tai inspirations bini darani personality twng swrung mano jenadi bo je retail shop khaitongmani abo comfortable life ni bo jodi arano batha kangke tini bo ashuk kachal ashuk kuchugo bo phaimia ongma khamo tamon kangkai stangni borok onek kom no nukjago amthaike big struggle khainai hingke abo no tak dara je boni bonu saka je bikom painai bo ITO start khaika ITO pornani hingke aje IT pore mani hingke bumta coaching rok nakha dara coaching keba aboni skang gebang te kaisa kuno coaching ode pore na tamo nung admission nakha college thangbai college ta na na yana de college no IT ne coaching khai dia coaching bolte extra nung je kono field kam khana keba aboni specialization nai nai ekta bro training center tongo je training center public ta bukhe abo thaina nung sorry private sector abo ta hingke na thaina nung coaching khaima nung ta for example nung ta IT line habna keba IT hone keba maro abo tumle level tumlaro mane ne category tumle kana boma hai IT nung interest tong abo mate nung thaina na coaching ma khaita coaching bol training ma khaita hingke ang mo ama hai hewan suine ang bo coaching na khata mane bosok kasi na khangkai hingke dara bo year rogon nung ko IT job khainan start khaika bo year no bahai ke mangkha opportunity afro hingke ba 2015 kok sasinai 2014 to ani 12 pass 12 wngkha 2015 যখন ang bikom admission khaipro bikom to already admission nai se class rok solid jak already poribi tong afro bikom hingke ob bising teng kwbang retail so khaitong ang je samayo afu tamung khan problem main ke tangge ang ma khaika mane wansugui num khaika he deba IT ma khaika main reason ke ba di IT ke ba sorry retail ke ba 12 ঘন্টা duty choliyo sob সময় genera one sem manam 12 ঘন্টা hingke ba nang thunai janai bon abo soimaya hingke mai sajanai hanjo customer se customer back to back customer khaitong hingke ba joromaya tongta mairok sajanai boibai koklam sanai noni blobai koklok sajanai kokul mai tongta hingke ama hayang bo sapta waisa suti manphano abo nang ungya ta satisfied hingke ang afro ang to as a believer kaisa khoroksa hingke ba ang charge ko thain dong hingke ba charge thangi bo roibar charge thango hingke roibar charge thangke ba nang roibar se nang customer se kabang ke nang roibar rong ke ba mo time maya ta hingke abo nang kisa tam janang ungne tong ta gotho jolai nongkha hingke wansa kota bukhaba khao mane ang thik ang job khaifano ang je job khaina je job mane target sara tai mane aso kosto sara ba khabi sinta khabising wan chok ke anto asta asta develop wan suna asta develop hen ba khab automatically ke masine mane koekta mangkha kaisa ke ba digital marketing abokha abokhe te kaisa ke ba IT digital marketing tangge hingke orkha kaisa mane motamoti kala kaham also kono je fees browni je admission fees ta bose 2.5 lakh hingke te kaisa je ang je tabok je sana hingke ba IT management ke ba sorry IT hingke ba abo 50,000 ungo hingke ani bisingte aja khoroksa ang je mane middle class ni je borok hingke ba ang asole ang bai khaime ta 2.5 lakh rokla hingke ani kono savings phano aso kori hingke ba ajora ta hingke ba 50,000 hingke ba ni rang toina ang hingke 50,000 to motamoti lakh kaisa bisingke ang effort khaima no haise hingke ang 50,000 deposit ri khata bono mane admission bagri ri khata rang deposit khai khabar no hingke abon bisingte ang admission na khata ako ITO hingke abo khaite kha bosor almost 8-9 mas khaika khaiman porkha tamungkha ani class to dele choliya tangke ani je abo training dele choliya bolte training to dele choliyo pan ang ani je shuti mai ang nai ang dele school mana training center thamai dongta ke thamai ang ke ba ang je dinang borok phorang adinang soya ke ba to misum la class sob samai abon bagai tamungkha bujiai dongkha hingke te tension oi dongkha te besi one sui dongkha ma hayang acha mane an depression thama hai dongkha ta gisa rangbor rijak hingke ba
yang kok mana berongnya je tuisan kaipur buji yang kiba te tension kelai kata hingke afkang te one shoot dongkha one shoot kata hingke 50,000 rang jomari kha hingke rang bo ses nang saje nang bisa khaina to kosto ya deba rang bo ses buyo mene jangnai rang one shoot kata hingke cinta kelai ja kurang belai one shoot jak last hingke bang one shoot bakha bakhau hingke duita option dong live kaisa hingke ba success te kaisa ba failure जेखुनु लाइबो नों आचिभ खायनाय बा खाया को दुइटा ऑप्शन नि नों कायसा नों माने नों कायसा कायसा बुंनाय नों ट्राइ खायनाय के बा खायाखैबा फेलियर अच्छा नों सक्सेस हिंगा तो जो काहाम कक अबश्य काहाम कपाल काहाम कक फेलियर हिंगे बा कपाल जाया नि कक खाय दिबा किन्तु न कपाल जाया फानो नों जरा स्पाइक आइबा नों मा एक्सेप्ट मा खायनाय हायजे नों जाया फानो कक करे तेबा सां ट्राइ खायनाय हायजे कक हायजे सेम अमा हाया मो वान सुइनाय आं ताम खायगा one shot bakha bising decision nai bekha mane ang 2016 December masin bising toi ang e course chabo je IT course khaima abo je clear khaimai angke ang je kuno step man nai ke bong hai step ke ba afka one shot ka success risk mana nang afka tange risk hara kuno live abo no risk mana nai nang sob samai risk na ka je nang hojo na success pa manai ba failure pa manai nang abo kuno guarantee kare tam nai saimai ya কিন্তু নো রিস্ক কাইসা না দি ফেলিয়ার পাবনাय বা সাকসেস পাবनाय हायसा सेम मामा हामो वान सुनाय ताम फायका नभेम्बर मासे तो दुई मास रक ग्याप दंता अक्टोबर नभेम्बर राव वान सुनाय माने डिसेम्बर जरा त टाइम दं डेडलाइन दंता माने टार्गेट दंता निता माने ए कोर्स न सेस खायना जब नि बागे प्रिपेयर खायना नाय हिंके आंलाय दिलेसि क्लास से मा थाय आंगे बा तांखाय आं बुजिनाय बा हिंके आबन बागा वान सुनाय बासे रिस्क नाय पेपर डाइरेक्ट खाटा नभेम्बर मासियो gen sakata mana design irkha company o libaisho sakata ang mane ama hai ang khailia ang IT se hapsinai IT o tabo training khai dongo ke ang daily class thani aban babe ang IT jo job khainai ni saka apro chaun bising toi aje sini je colleague staff te ana kam khaina rokta ke kong borok jono ana mocking khayo ana insult khayo ana mane abu khaita mana anta na mane munuita noina na sata insel khaita borok nang tamorok saine borok khaima khaise nang khoroksa tripura ni je boi hai kaham school ba college se pori jagya hanki ba ini college rabo pai jagya pai ba paya khoto hanki ba nane nene asok boi hai bo ni quality kre hanki ba nang IT phano no agela pori jagya ta usina kisa poriyo nono sabo jobre nai ba ni sauta ke ama hene ko mar bro thang aw hana respect khaya ta mane initial khaita no omo khayota ane encourage khaya ko ne demotivate ta ang sapana jebro je bana ang mind khaya ang khnai barong na monai nang smile khainai na ang sainai hainang yang te khani yang te ro haise among khang ke last ke ba ang baise 2016 December mase 24 tarik ani last working day ta libaisho केबा खायगान केबा 25 तारिख तो क्रिसमस 2016 नि 25 तारिख तो क्रिसमस एंड क्रिसमस ते 2 जनवरी गानि बर्थडे के अच्छा के 2 जनवरी नि बर्थडे केबा आं सप्ताह कासिन बिसिंते आं पुरा कवर खायगाटा एन्जॉय खायगाटा कुनु वान सुलिया राम पैसा खबर बा कामनि कुनु वान सुलिया तो एन्जॉय खायगा के 3 तारिख जनवरी 2017 नि सिमिं केबा आं कन्टिन्युअसली आं सेन्टर थांगाटा माने जे ट्रेनिंग जे एडमिशन ना जा आईटी नि इकारा थांगा और थांगे आं फुङाव थाङो आको 7:30 बा 8टा नि बिसिं तां सयनान फुंनिटा इनके हरो yang 10टा 10:30 रावसो सयना हरनि इनके तार माने आं अलमोस्ट 12 घन्टानि बिसिं आं इन्स्टिट्यूट ता जे ट्रेनिंग सेन्टर दङो आफुगे ताम खाय डेली जे सब्जेक्ट टीचर रक जे सब्जेक्ट फोरों सेम सब्जेक्ट ना ट्रेनर रकटा सेम सब्जेक्ट फाना मल्टीपल सब्जेक्ट फाना जे सब्जेक्ट फाना आं बरायथन खायटा तांगे आं तो अनेक आं सब्जेक्ट न मिस खाइजाबो तामना मिस खंजाबो के बुजियाइन दङ बुजिने काहंगे बुजिन बागै जत सब्जेक्ट न आं ट्राइ खाइता साइतो दंता माने बुजिन बागै अच्छा आउट मटे आं नोट्स बनाव के मा उंटे का सेसंग माने परें के बां तां खाइका बरक बाय 4 मास बेसिं तां कोर्सेस खाइका माने आईटी नि बत बस काइसानि पना आं अलरेडी तां कन्टिन्युअस थांब्ले 4 मास सेसंग का हिंके आं छंगता मैनेजर न सर अनि त कोर्स सेसंग का हिंके ट्रेनिंग ना जे माने एकता असेसमेंट बा आईटी नि जे ताबो मारबो मन टेस्ट मारबो और टेस्ट पास मावनाय हिंके अनि त पास बंखा
hingke manager thang singkota o je company manager ga center ni je manager ta sir ani to course wngkha hingke tabo tam khaina job ni bagui sa preparation ni bagui isa help khaida den sago ang sagata hingke afro ka tam kha ani to 2015 ani bcom abo khaidong mane admission na ja hingke 18 sesongnai afro 17 hingke ba te complete nya khota ani mba anga bcom acha hingke full complete dong na ka 18 song na 18 jong na ta hingke borok refuse khai tongkha borok no nini course sasya ko tam khai jong abo khaiman ba borok sakata borok hingke asokona request khaina te kaisa mas hapta kaisa ron bising te kaisa jaga calls pegata hsp company o abo khala mane ako tam na support ta customer support je tabo hsp bolte te kono laptop ro phia kan ge banong tabo customer ke no call khai deba je mobile ya sini ke ba computer related abo je component je kun phia kan technical issue ma khai fix ma khai ta hingke amo hai thamani se aro 30 থেকে 35 জন borok line কিউ ক্যান্ডিডেটস রক বাসাই তো হingke ang khoroksa ar candidate hingke abo nogin nang te bang tension klai kha tang hingke ang la katal experience kore hingke bahai hingke ang chance mana mangla selection nong man sui dong ta cinta klai jak pro last hingke bang tongkha ada gonda su tongkha last hingke ba te kaisa company bokha genet company acha aro bo bokha software manufacturer company ta acha computer manufacturer khayos genet hingke aboni hr ni calls phai ka ke borok ana songo am I talking to Hirian chunga na ka yes I'm Hirian a je dino no interview nan thangmani a same dino no same dino tas ada kontan bising tai te kaisa company calls phai ta aro tongman bising tai ta phuang aro na sino interview bagai na sino tam hingke borok songo amo hai chung opening tongo hingke nung interested tongi chunga no ang saka insar interested tongo sang hingke nambo jaga chungo hingke afrotang alsuro hingke boroni office hingke ba ako tam sanai kormangla hingke ama alsuro kormang ta kumram di chalo 15 km kumram di chalo solo sang oslo hingke ba na sangga mane nang bosungni nangnai how long are you going to take to reach your ai changra no ke ang mansuna saka ada gonta saka bro sokong ka kubi diba are you sure you can come yes I can saka ulokhang ada gonta bisite tab saka ne thaina as a hspj sana sakne tab saka na back na resume to manliya back tab sa na nang pilik thangata bike bai khare na ra hate interview reli ta na singliya thangi se soy kan ge bate bo nuina no tension mane am khata mane sarpa song nuina ma nang wata se kau sanung tang ge so ta to soy ka sa ni oja khata ulokhe ang saka I really need this job saka ke brawan saka okay please have a seat saka kana suru nan tei rok kham kha tei rok nong kha ke konta kaisa te ba na suru thong braw no ani passion nai ta ke apro ang bahai mane kono bijibo nya ta ido ang kisa bodro hai kisa kaham kana sungnai bebe so kok saya ni je once way abo decision ka tong tang mane mobile bo thangya ke kok bo bebe je sajana bo kok sao hai kisa ang decision si phone bo ta bodro khaina ke pore khle bro call rok khaika mane interview bagai phai ke interview sur khaisina nai ke thanga ta interview first round second round third round nong kha tinta round sesong kha ulai HR round nong kha HR round puro HR songa no nang beton bo sunai songa no ke ang saka beton to ani je experience mote kata ang to industrial IT industry kuno experience kuro ke ang boma high salary ro ba ang ani je experience mote bo so company ro na ri ang no sia hingke bo Norok tang hwan so buso ke Norok rimana ba rimanya awan mote ang happy saka jesur phana ang happy saka acha hingke asopana sadin saw ba saya lasen ke borok saka ka 1,65,000 borok city nai bosor ta yearly 1,65,000 among bosor annually bosor nai ke abising ting ke ba tanay akoy nai masio nang aborok lain ta 11,000 rok lain nai hingke saka ang saka ko kokre khainai saka I'm happy saka ulkai sungo when can you join singata hingke borok songa nang bafro join khaimana saka company kata lo ang kisa ekdom kisa excited ungjak ta hingke ang already bor saka le selection ungjak selection excited te ang confident ungjak saka I can join now also sir saka that te borok muni khata after no winai no not today saka borok you don't have to join today
join tomorrow okay come tomorrow sano মানে এক্সাইটমেন্ট দং যে হাত দিন ন ক জয়েন খাইমা খানি ai সাইর খাটা আচ্ছা borok san borok monai khata phagai tini join khana ya khana khaisi khana আচ্ছা আচ্ছা okay hingke batte next day thain join khai kata hingke abonani first interview live ni IT company je company ang mansumai ata mane ang bahai also struggle to kamni bisingte ang struggle to ungniya কিন্তু yes ani je manner je ang khaimani struggle up to wngkha পরিমারাও বা যে কষ্ট খামাতে wngkha banang interview bisingte ang also kuno কষ্ট ungjakliya ta huzara hingke abon first company khaika sotroni simi ang sengta হিংকে ব্যবসং তাবক সুন্দর আনি খকটি খানাই মান খানা যে বাহাইকে ব আইটিও শিব অংখা হিংকে ব যে পয়লা যে কোম্পানি বংকে এইচপিও ব যে ইন্টারভিউ মান মানে মন ব আমো খাইনাই ক या खारिनाय ताइ कैसा जे तामो कंपनी को जेनेट कंपनी बो कमिटेड मैन्युफैक्चर खाय ता ब्रखला कमिटेड मैन्युफैक्चर जेनेट कंपनी बो हापका इनके आबोनि परे दारा नुं कुनु कंपनी चेंज देखाय क्या आबोनि परे नुं बो कंपनी बो आईटी कंपनी जॉइन खाय क्या अब के फास्ट कंपनी तो आं साका जेनेट आरो आं इंटरव्यू खायना टिकि नाय जेनेट खायका 2017 कम के जेनेट आं 2017 एप्रिल मासि आं जॉइन खायो January, February, March, April. April no join khai April. Hingke arang 9 mas rok khaika ulke project sasoi nai. Te project ka tal tong par kisa soi na nai jara. Hingke ba ano sata nang baire rok na nekau nai manai sata mane outside nang te opportunity na ka nai man sata. Hingke ang apro somoi haben dong hingke bang dom tiang daily pori tong cost tong jak katal koro tamen ke kok arun za ID ne je technical terms but technical related kunang saimya so katal se ke ba daily ang google long use ma khayo research ma khayo ma poriyo ma haita ke abo number 1 ke dui ulke ang borok asupana na 11 mas ni dang ka 2 mas ni extra dang di khata beton rekha company tang ke project re phana borok re khata na extra 2 mas ni अच्छा अच्छा इनका 2 नंबर कंपनी के बा ang ka megas इनके बा अब है BPO बेस्ड कंपनी ता BPO बोलते तब नंग कॉल सेंटर ता अच्छा इनके कॉल सेंटर ने जे कोनो प्रॉब्लम दो एप्लीकेशन प्रॉब्लम बा हार्डवेयर बा सॉफ्टवेयर बा ने सर्वर इशू बा जे कोनो इशू गेता अब जों कंप्लीट जे इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो जे कोनो प्रॉब्लम गे जों नमा नायता इनके अराउंड 1.5 बছর खायका के 1.5 बছর खायनाय उलखा आं खायजालिया ता के 2019 आं नाकारा खारब खालिया 2 नंबर कंपनी ता 3 नंबर के बां अब के माइन स्क्वायर हना माइन स्क्वायर के बोखले माने आईटी कंसल्टिंग खाय ब्रो कोमा ब्रो ने कंपनी क्लाइंट तो ब्रो वाइ सर्विस ब्रो काटी सर्विस बेस ब्रो अब खायरा ता सर्विस खायरा ता ब्रो अच्छा प्रोवाइड खायटा सर्विस हिंके आरो खायका आराय बছর खायके बा उलखे आरो काहाम गना सिकेखा स्कै नाय उलखे आं 4 नंबर कंपनी 2021 हापका अब के कैब जेमिनियो अच्छा कैब जेमिनि 2021 हापका कैब जेमिनियो 2021 हापका कैब जेमिनि हाबने कैब जेमिनि तो जतो बरो साइमान बखायता मान बायरानि कंपनी इंटरनेशनल कंपनी के बा आरा हाबिनाय इनके आरो आराय बছর खायका आराय बছর या अलमोस्ट 3 बছর माने 2 मास कम 3 बছर ता इनके आरो खायबा गोबांमा आं एक्सपोजर मान खाटा कताल जे काम स्रंजानाय बा जे टेक्नोलॉजी बा जे कुनु खाटा अब आं स्रंजानाय ते टेनिम सिन्दि फाना आं गोबांमा आं टीम लीड खायरेखा के आं तेबो बोमं काहाम तानि आरो का सर्टिफिकेशन नाव बा आं गोबांमा खायका आरो सिन्दे इनके उलो के बा आं ताबो जे खायनाय 5 नंबर कंपनी कैब जेमिन तो 4 नंबर इनके 5 नंबर कंपनी के प्रेजेंटली ताबो आं जे खायनाय वाटुसा होनाय वाटुसा के बखाय इंजीनियर बेस्ड कंपनी बरो एक्चुअली ताम खायन के बा बरो जे सॉफ्टवेयर दङ बरो नि गोबांमा प्रोडक्ट दङ ता बरो नि जे बरो नि जे डेभलप खायनाय मार्केट बरो मानदिना माने अब खायटा माने कैब जामनि बो यार नहते बुसुक जरा खायका 2021 में 2024 जरा ताखक दा बुहक सं गाय जों साइमाखा दारा जे बिनि आईटी जार्निओ बो 2024 जरा कैब जामनिओ खायका के कैब जामनि नि परे नं बो कंपनी मा सुच खायका कैब जामनि परे इनके जे प्रेजेंट कंपनी अब इनके वाटुसा के बा इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी इनके जे तबंग जे प्रेजेंट खायदो माता इनके तबंग के बा आं एज ए लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब खायटा आरो अच्छा
lips leads software engineer ke dara nung je asuk je struggle khai femani ke oro angkisa kok nono sunam sumang ke haisi je sini tabok je final new generations borok jorisi nini torop theke ba nini preference nai nung nai dini background to chung je saima kha nung je 8 class jora tripura pore final nung bangalore hani hai taisa nini ko je study journey nung start khaika tarpore nung je ITO shift khaika inke je kwbangma sin borok tripura rogo borok rok sin youngster rok tong je borok je bokha bisingo wan sugo je pore chung tripura pore nai je BA MA pass khai pito se behak bekar heklai dong amta he borok rok no nung nini personality nini shakti nung tamo kok kasa namusung amti borok rok ang personal hono nukha mane kong borok dong sini tripura ni bisingo mane je special tin tripura sarok specially MA pass BA pass ke MCom kong ma hai porja tongba kuknong borok he 12 pass ba fail ma hai tong he diba ke ane e video ni bisingte kasama ka haise sini jong ba sini government on depends khane ko lab korai khaide ba government nini je skill particular je nini je tum khankan ta wo sakre mano tripura sakre me kok gya haide ba sakre tum mano ban nini je sakre mote nen quality sabo tum nang nini bisingte qualifications ba tum nang haide ba hingke tabo je sini tripura sa je borok porimaya bahai school kaham porimaya ba college kaham porimaya tangai ke brone chogani bagai ba porimaya hingke je ni bongfa sakri khainai ba master wngkha police wngkha je kuno doctor wngkha je kuno je koro je kuno government chakri khainaka borok ba sabute ke ba kaham school ba college je porimano কিন্তু जों हाई एज ए मिडल क्लास borok hingke ba boma hai boma pharok effort khaimaya ta study ni bagai education bagai hingke jinka abo tam solution tong abon bagai hedba jongto ang personally bang sakabla ang khoroksa bangla medium ni student ang kono english medium porijak gya hingke ang nije one sunai porinai ang nije english sungnai ang tabo ITO kam khayo ang boi hai cherong simang english mano hingke ba kaham school porijak hingke ba ang wasok kostong yang humang ang kakhaya bono কিন্তু আনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড একদম চাইয়া হইছে আং কষ্ট খাই নিজে নিজে সাকবা সাক আং বাসাগে ই জায়গা সফাयो হেনকে তাবো যে পারানি বিসিংতে বা ত্রিপুরানি বিসিংতে যে পরিজাক স্পেশালি যে বাংলা মিডিয়াম পরিনাই রাখতা মানে বেকার ক্লাই বলতে নারক না দি নিজে নিজে সাকসানা শিখন তাওয়ান সুদি তাবো ঠিক আছে নং ট্রাই খাইও চাকরি কিন্তু নতা চাকরি মালনিয়ানি রিজন মেন রিজন কে বা किसाब्रावने जे एक्सपेक्टेशन जे पार्टिकुलर जे जॉब नि बागै जे एक्सपेक्टेशन दङ ता सेट खायो कम गभर्नमेन्ट अं बा प्राइवेट अं जे कुनता जॉब नि बागै ता हिके अबनसे नों मिट खायमा के बा अबनसे नों ताहमाय जे एक्सपेक्टेशन मते नों आरो माने मिट खायमा के बा नों रिक्वायरमेन्ट हिके बरक बा नों ताम खाय जॉब रनाय बा अबन बागै मेन हिके बा सिनि जे लैक अफ प्रैक्टिस जों गैसा lack of practice khai besi practice jong ekdom kom khai mane jong besi one show jong poripeka emengka jong jakri manai ba oma hai khainai one show kitu nije nije ke kuno skill development kuno khaya ke skill development no sob somoy tini waisia khna waisia nang sob somoy no tini skill no upgrade ma khainai mane nene tam learning never ends haide ba nang learning kaisa je jinis ekta jinis bo nang kun somoy no end kore bini sob somoy je sob thuya sob songsa bo nang jesa porima asok ni be kaham haise learning phai hingke sem ama hai chini je porijak rok phano chini je bangla medium porna rok ke borok khai tamon so ek chakri maya ke ba nogni je sikon mikon kam khainai chalainai ama hi one suit dong kintu brokni je actually honest je tamna porin bagai ba particular job ni bagai preparation thik mode se borok khaya tini waisa porin angke bate sabta kaisa rok borok nog thik mode se tongnya ba gurayo yang thayo man joto borok ya muta-muti ama sinongma bang besi parang ke ba kaisna nong swrung lai ta borok ke borok tini porekha khanaka biang thangka te nogye nogo hingke te kaisna te haja thangka omo haise time waste khailayo time to sob soin tongya be time never returns right so je time already pass mujang ke ba waste time never returns jok ta seng der je seng waste time never returns mane je time no already thangjang ke ba o time te kifil manya bano haise same ama hai nang time no nang time to nang bas tongya ni somoi ba thangnai ni boys ba thangnai sob de ke nang bosor ni awon thangna he ba
hingke nang jesa boyos ong asa ni demotivation phaim jafro rang paisa kroi hingke nang nini je expression mote ongya hingke ba nang tebo depression ong tongo hingke abon bagai nijer sakang nang somoi tongforo nang jora tongforo nang wan soinai tam actually khainai ba khaya abon mote nang goal set khaide sakang number 1 ke ba number 2 hingke ba nang bum hai khuk abo na nije na abon line nang kaha kaisa commitment nai nang ma pori nai nang jekono kam ongkha job ongkha ba porijong nang khata hingke abono 3 number hingke ba nije ba nang practice na always ma khaina sob somai nang practice ma khainai hingke 4 number hingke dong practice khaibai bo nya nang nije bo environment bo nango je ang sama hai mane nang environment je jaga borok nang hai nang je wan suma kaham kok kaham sanai abrok ba sa tongdi nang nen dol phanung dei abok ma sangnai chaya kau setra sanai tong hingke nang abroni bisingte khoksa khonai nang kuno sumai singjai tongo haideba hingke nang kaham borok wai tongana kaham nai chaya bro tongna chaya ong haise hingke abono abor kisa abai khainango te last hingke ba nang preparation je khaina hingke ba nang tabo sudo the government job manya haideba government job to nang thik mangkha to kaham kopal kaham nang mangkha to cha samne kok kintu maya hingke nen alternate term solution nang abo nai ta nang nije bakha nam manar nai example tabo nang government job malnya tripura police khaika ba jekono job malnya nang na alternate solution tamba nang lai mane sobse nang particular monistic khaimaya mane obon maya hingke tang job khaliya hai nang maya ta tange ta kopal ne kokbo nang kusmika haideba kopal ka wala suto kopal lusi lab khne nije preparedness nije boso koso khaika abo commitment boso khaika abo meta khaita ni je tamna effort abo matter khaita hingke nang cost thik kaham kai khajang ke no obosyo nang phol man nai che hingke nang thingote porje gana dusi buino dusi khaila korible ke abon sanai ta thik ase nang abo nang government job ma private nang tabo kwbang ma borok tung tiprani borok tongo je borok engineering khayo kuno civil engineer tongo IT ni tongo engineering te kuno bo software engineer ko hakani tongo taman tai civil engineer am hakko ma tongo bari khaijana kam ta hingke nang norok bo jodi mane khaine ka ma khaimano te kaisa ka ko haise nang je background pore background mote nang mania phano nini je wan suma ko sense hingke ba nini tokon abo jo somoi tongo nang khaimano for example nang tabo BA pass khaika nang wan suma boyos tabo 20 বছর BA pass tongkha ba 21-22 বছর ongkha BA pass ongjak tau khe ang wan suka ang B khe tamam besi ba arts teacher rong se besi man lu tong ke ba commerce ka besi ba ni abo nang business line dok bai abo khaimano example nang tabo online nang pori paikha nang sesong ka graduation kintu nang last ke nang wan suka je ang ilaina sajakli amo hakam nang khani slio kun se ongbo ama mainu sesong lengke omo hayong phano kuno kok করে অমা হাইপান যে তাও খানে জন্য ঠিক মতে নিনে মানে যে ওয়ান্স ওয়ান যদি একদম ক্লিয়ার নিনে মাইনে ঠিক দুনকে তখন নং চেঞ্জ খাইমানো তাম খাইমান কেবা নং বিএ পাস খাইবানো বা বিকম খাইবানো নং আইটি বা হামনাই কেবা আইটি হাইমানো তো আইটি মে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো হাইমানো মেন কেবা নিনে যে কনসিস্টেন্সি নং যে পরিমা নং যে কোনো লাইন খাইমা আবার কনসিস্টেন্সি দং নং নিনি decision to nong nai sob so nong khainai no wal sun nang kini nong sob sumai abona consistency tung nang nai tenka nije nong abona evaluation ma khainai evaluation assessment ma khainta ana ang busuk jora khaika ba khaya bum te jora ma khainai abon nong nije saksar nong wan sungnai abma khaina ta enke ama abona sob sum khainga jeng je kono kam phano khaima nai tenka bokte ka sanga social media machine ta bo kongma jong skai mano kong borok ta tang besi jong reels thango reels na ya time waste khaya hediba ke ot religion je time waste khainai abo singte nong social media machine te na kongma jong skai ma ble ka hambo skai mano chai bo skai mano nong student ba kharin tam man sok ma ni abo sinong nong tam man sok ba kha aw mo te no social media jo to mano nong ka hambo mano chai ba mano kintu nong tam actually one student ba kha go abo sinong matter khayuta hingke nong kaham skai na ba kaham skai ma kha kaham skai to nen ba kaham te ba nong kusu kai mana dati nong bahai kesa kusu ko khai manta hingke chaya hingke to chaya kam ga ses nong haisia se amo nai hingke nong amo hai use khai di je mane je nong khainai kam no abo nai na khai ta takhuk te bokhukswng hingke norok daran khokti khwnai mangkha je nini je goals tongmani ni je focus tongmani o goals no nong
focus khaine o goals no achieve khainan bagai nung edik udik hamya borok rok bai misia karai nung kaham kaisa environment joto borok no kaham gyan ba kaham knowledge nai amte borok rok bai ma misinai hingke paithago ang korono dada tai thaisa kok suna musung man khaisi hingke nung je ashok experience gana je nini ko je starting journey no hoite nung ashok jara phaika hingke tak kwbang borok oro sin borok rok mane nungbai kurungnani hini phano wansukui chai tongnan mano ba nungbai kurungnan musung mano nung je borok no tam sana musung ba nungbai je kurungna hingkang kai nungbai bahai kurung mano nadi hingka jotono sakang keba joto saiman tabo social media ni jog khai diba hingka ang je sama hai nung thing moto use khai keba nung tebo nung kusu kai manai same ama hai nung jodi ang ba karna keba ang personally ang bo social media ang bo motamoti use khai example YouTube pha ang mana YouTube dong ani YouTube ke duita channel dong kaisa keba tech ops with Hirian or hingka especially ani je IT related ta ani je information technology related je ang je course khai mana ang je job khai tongma online ang boino phrangta mane phrang bolte bumai phrang abakta online te phrang ang borok no besi ke offline te kom phrang tang tam to besi digital job keba ang besi online te borok phrang keba phrang no besi te kun sangang koekta video ang mane je personally je mane ke video nang YouTube dai dong ke aba kaisa number 1 te ka tongo channel number 2 keba explore with Hirian acha explore with Hirian keba tangai awna ang recently open khaika abon reason ko haise sana cinta bo tipran bising te kwbang ma borok tongo chin bekar je lekha pora tongkhano mane bahai job khaimaya no hai bekar klai tongo pore baija kindu chakri bakri bai na sin tongo manja ke borok ne je quality je job ni bagai je tongnai borok se abon requirement ne meet khaime ka tang khaimane ba khai deba abon bai ma ya hinke abon bagai ang wan sumane haise kisat tak tidik ab je bridge between je bridge to ma kisada ang abon na help khaiman abon chaitung ani baisa ang abon khayo tangen ke tabo example baire borok khainai ke ba example tabo borok je kono line on habna ke job khainai ke ba main ni je job khaika main essential je ni tam sanai fundamental tam ni je mane tamna quality tung nang nai abo joto ani video missing tang srungnai nang asi dong example ta wan sunai tabo IT kaisa kotoma ekta industry bo hinke IT khanjota bro khaimai IT khaina ke ba nang onek struggle nango onek committed discipline tenene je consistency hinke temane ni abo joto na will power joto nango hinke nang jodi khaina ke ba ama hai IT feel ke ba nang prothom ke ba first number 1 ke ba nani je background mane as a fundamental nang strong na example ta no IT missing te ba kabang ma category dong IT missing to example ang tau sana cloud computing kabang ma bro sia phai mana cloud computing tamno hona actually also bana detail san thangya nara google khaina de what is cloud computing na google khaina de acha hinke abor joto detail sai mana hinka ekta bo ekta IT missing ekta category hinke ba ang simple khai saris nai cloud computing tangai boro use khai IT company simple size nai ta one nai di जों ताबक जे कोनो फेसबुक wngkha WhatsApp wngkha ba Instagram wngkha joto thongo social media jog khaiba thongo kintu जों saideman chini je data boro store on ba sabo manage application sabo manage khai ba traffic boma hebrok sen khai ba amo khai subo khai जों saideman kebo saimanya जों sudo tam saiman as a platform जों use khayo khaideba same amo hai tabo je cloud computing ke ba amo hai se tamane company rok je eta mono koro ang je example ang company kaisa tongo example IBM company kaisa tongo IBM ni je company je data tongnai ba je kun data khata ba banking ni je data khha tongni SBI joto saimano SBI bank barawni je data tongo ko customer na information tongo ba hinke o data kha bo jaga store ong bom hai ong abono sobo nai abo nai man bisingte abo ta no kaisa kaisa borok data ko khoi mano borok hack paun mano ta kun samay sini Facebook khan se username password rok hack going thango kun samay ka profile hack going thango ama haita hinke om hai same ama hai ba bank ne je data am so bank man kau kya example samane kok se or data na bo jaga store khai hinke khai mane bising tai abono tam khai borok tebo policy mane restrict khai mane boi access khai me ja correct
te mane je mane borok nung au khaiba na bin data no access khaimya jatta hingke nang kintu tamna de bank ke tamna de SBI bank taw monokora example one branch kaisa branch tong taw branch monaka branch kaisa jaga kai hadar no agartala tong taw same branch na de taw bangalore khulaika ta hyderabad tong delhi tong am hai mane all over state tong taw haidiba hingke ta mane aste aste je branch bario bare ke kata data size bo bare ba data size bare ke ba taw tamnai data size bare na ke ba capacity bu naya deba data hol khan bagai whole data nang hai diba ke capacity nang bolde and space nang একদম full storage tang nang tawa 128 GB ka nang space kom যখন mobile use khaika hinke ba youtube video da khan ke ba na tang je de space full ke ba nang te na use khaima liya same omo hai example cloud computing ba ma haise tawar kwbang ma bank ni data joto da khan ke ba asa asa dang sesong nai bla man full ta space hinke nang on the next time upai duita solution dong kaisa ke ba nang abon jen nang jodi bare nang ke ba mane business bare ke ba kaham ungkha ke ba te no space kwbang kusak space te kaham mane 128 GB ni 256 GB ro kono paina ma na same ama hai taw ei je banking jang sama hai cloud ba ma hai ta mane nini jesok business grow on abon mate no space bare mano automatic bare ma on mate rang nai acha aban ke ekta cloud computing practice abos through bom hai je access khai everything through internet जों जे data ungkha storage ungkha application ungkha through internet use khayo je tabo जों जे को normal facebook thuma hai same ama hai kintu once na de जों tange amo khaya abo khaya te next alternate term solution mane cloud computing thya ke ba use khai ke ba extra term chini alternate tong solution te kaya tam tong physical hardware ba physical chen disk kari deba physical disk to joto saiman bla je data disk ta और फारम दाइना जों डाटा बिसक जिबि नाना आबन मते जों दाइमानो अब दाइमा के जखन मने करो 1 टीबी नम नाखा 1 टीबी डाटा फुल जों गिबा नों टाइम खायना नेक्स्ट तेसन कताल दिस म पाइना नाय हायदबा हिगा तांनाय अब फुलुंखा ति कैसे कताल बा पाइनाय तां फॉर इमेजिन नाउ जस्ट इमेजिन नाउ पार्सन ताबो जदि नों अब हायना गोबां मान अक नों डाटा अब पाइनाखा स्टोरेज hotel खायनायनि business down थांगा माने मने करो नों 100% मने करो 40% नि business down थांगा इनके त space त नांलिया नेनि इनके ने रांला रां जे आगे जे disk पाइ खन रांले बारो data नि storage खन बागा इनके और रांनो नों ब्रो थाइबा रांगे नों तबने business loss उखा नों बन बार example नों business खालिया त माने खालिया न business has आं माने आनि business बन खाइसिना बा data नांलिया केबा नों स्टोरेज सेवन फालनाय बा स्टोरेज दाइ न बेकार यादे नि अब बेकार खन बे खन नि लॉस कंपनी लॉस बा जे कंपनी नि लॉस नै बा हिंके आ कम अब हाई से मामा हाइबा क्लाउड कंप्यूटिंग बा अमा हाई नों जे छक नां अवन मते ब्राउन डाटा बा ब्राउन जे स्टोरेज तो जे कुन तमा ब्राउन सर्विस न यूज खाइदि नों जे छक नां अवन मते रां रेडी मासे मासे नों जरि कम नां हाकेबा कम दाम रेडी बेसी यूज खाइगा बेसी रेडी हाइसे अच्छा कन जेफु नायाखवा नायानो र नांलिया हाइसे ते बने सबन बेनिफिट उखा कंपनी बेनिफिट अबन बागै बरक क्लाउड कंप्यूटिंग यूज खायो क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा हके अबन बागै ते कबमा साजन दं बना शॉर्टकट सागा अच्छा ताबना बुजिबे खना बम हाय तांगे यूज खाइ क्लाउड कंप्यूटिंग आव ताखक ताबो सं गनर खनाय मा खाना क्लाउड computing ni tamo importance tai boni the proper work tamo inke dara ni bo norok no jokhono saka dara bu kaisa noli not kaisa duita youtube channel run khayo kaisa anke explore with herian tai kaisa anke text with explore with herian tai kaisa anke text with herian text of with herian text of inke norok screen no nugi manai boni channel ni through to norok boni video bu nai mano tai ba kurung mano inke dara pai thako ang kok thaisa sunam suman ke haise inke je nung ashok je journey ni je starting na hoite taksu dara phaimani nung chikoncha chini youth chini je phainai chini new generation no tamo kok sana musum chini tripura sa bokong bararo especially ang sana chin tripura sarni bising to special nungjai tongo chini drugs besi addiction borok ko ma khayo bo pha boso kosto khainai rang paisa karija phano kosto khainai boindro solok nai phano ba brongre land khangni phano borok ako
কষ্ট খাইনা বাইরে রব পরে রব কোনো বরক পরে রেমাইয়া ফমানো হিংকে বা বসাবতই রংকা বুজিয়া বসাজো রং বইনি সালা মানে তুই খালাयनाय বা थांलायनाय বা ড্রাগস চালাयनाय মানে তোমার চিত্রা আমার চিত্রতা অম খাইলাই হিংকে অম কিসা অবার খাইমাকে জানাই কিসা নং কিসা মানসুং নাङो তাंगे बुवा फापसो कষ্ট नरंनो बागै बा जिनि जतन बायता कষ্ট खाइ बरा परे रो रन जासक साला साबलं काम तांना कुलुंथाय सिक खेक्लायनाय बरा कষ্ট खायो हिंके निजेर वानसुनाय एज ए सन बा डटार हिसाब खायनाय नरा कनिनि बुवा फान बागै वानसुनाय ताम खाइ बुवा फान प्राउड फिल खायरे माने वाइसा गाहाम गाय शान्ति खे जारि मानाय बुवा फान नाय मानाय कुल मानाय अबनो वानसुं अब तैसे नरा गाहाम के परे नाङो हायदेबा नम्बर 2 हिंकेबा जों नायदि परि पाफानाव नों सुदु परि मायउया जों सब समय नों परि नां गाहाम खे परि नाङो सुदु नों परि फाना नों अबनो बो जायगा युज खायजानाय युटिलाइज खायजानाय अब अनेक मेथड खायो लाइफ हायदेबा नों सुदु बीए पास खायो ना एमए पास खायो नों चकस आसिते उंगला हिंके नों परि ततेसे नों प्रिपरेशन नाय दंदि माने नों बोमा हाय जब नों काम नों फ्यूचर खायनाय खाया अब नाय अब तोयने नों प्रिपरेशन नाय दंदि नों कलेज जे हापुरनिसिम बा हाबेना सागंफानो खायमानो अब 2 नम्बर 3 नम्बर हिंगे तो अक रां पैसा ने क तो जतो साइमानो रां पैसा त्रिपुरा को जतो तो आजे माया हेदिबा हिंगे निजिन जा चकतोय नों किसा मिसा पाना नों सेवेंस खायनाय फॉर एग्जांपल निनि पोमा फारा एग्जांपल ताव एफोर खायमालिया क बारे रबर हमालिया बा काहाम स्कूल कॉलेज रे हमालिया कॉलेज रौता हिंगे बा नों निजिन रां बाय फाना किसा कष्ट खायनाय बय बारे फायनाय बुजिनाय बयहाय गाहाम खाय नों परे माखांगे बारे निजिन रां पैसा बाय कतालता उलख नों पार्ट टाइम पर जॉब खाय मानो हिंगे खायना आस्ता निजिन स्ट्रगल बाय नों खायगन बारे फायगन गोबां नो सिखाय मानो हायदेबा गाहाम सिखाय मानो सायाव सिखाय मानो बट डिपेंड्स ऑन अगेन यू हिंगे अमो कायसा इम्पोर्टेंट तेंगेबा लास्ट हिंगेबा नरक जे टेक्नोलॉजी जे माने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नरक जतो साइमाना एआई साइमा फानो जों ताबो सोशल मीडिया में जतो ब्रो एआई यूज खायो किंतु एआई नि मेन तांगै जों एआई यूज खाय बा एआई तांगै wngkha जों कायसा फानो थिंमते साइमाया किंतु अबन बागै टेक्नोलॉजी तो ऑलवेज इवॉल्व उंगो माने चेंज उंगै थांगो सब समय उंगै दङ हिनबानो जों जे कताल टेक्नोलॉजी का जों सब समय न सिन नाङो रिसर्च खायनाङो हायदेबा हाके अबन सिन हांगे ताबो जों एआई नि बिसि सिनायका नों ताबो मशीन लर्निंग दङ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दङ तेने डीप लर्निंग दङ ते हने ते पाइथन लैंग्वेज दङ न बम टमदि नों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइगा साइमानो अब्रो किसामिसा नों swrung खांगेबा फ्यूचर नों फॉर एग्जांपल नों जुदि आईटी इंटरेस्ट दङ केबा नों अक माने सानायता तांगे तांगे आईटी आं जतो बरनो आईटी फायदे हाय कगया गोबां बरो कुनु बरो दङ डॉक्टर साजागो कुनु बरो तो इंजीनियर साजागो कुनु बरो आईटी अलग अलग को फील्ड साजा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सागो केबा मेन का हायसे जानजार इंटरेस्ट नायता किंतु नारो जदि जे बरक माने आईटी इंटरेस्ट दङ केबा इवन किसा सिखायदि जे आं ताव जे सामा हाय आईटी रिलेटेड मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेंगाने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रक बो हाय प्रोग्राम मा खाय ताम मा खाय बिनि जे मेन कंपोनेंट्स बो हाय राव बो प्रोग्रामिंग बो हाय काम खाय अब नों बुजिनांगौ तांगे अम हाय काम हिंगे बायरे अनेक स्कोप दङ इंडिया माया इंडिया ऑफ कोर्स ताव स्पेशली आईटी हब ताव खबजागो ताव बेंगलोर हिंकेबा कायसा हिंके सेम अम हाय हैदराबाद का दिल्ली का ता कमन जागा दङ नों एफोर खायमानो नों जदि इरक साजायांगे नों बायरे फानो खायमानो नों प्रोसेस नों एकदम इजी से आईटी खायनांगेबा मेन हिंकेबा नेने अब क्वालिटी जेन आं सामा हाय अब तंनांनाय नेने प्रैक्टिस नों खायगेबा ओ सेरांनि सिमि नों खायगेबा सेरांनि सिमि एकदम नेने माके इजी उंनाय आं पर्सनली जे सामान कायसे आं 2015 जरा कुनु फानो सायमाया कंप्यूटर बो माहाय ऑपरेट खायनाय फॉरगेट अबाउट आईटी नि बारसिरखा कंप्यूटर तामखाय यूज खायनाय बा ऑपरेट खायनाय आं निजेनो सायमाया तामखाय मेसेज मेल खायनाय बा ब्राउज खायनाय बा जे कोनो टाइप खायनाय आं बा कुनु तामखाय आं कंप्यूटर पावर ऑन बा ऑफ खायनाय कुनु फानो सायमाया 2015 जरा अच्छा के जतो आं जे स्काइमान ताहु जरा अलमोस्ट लास्ट बोसोर का 10 11 बोसोर का निजेनो सेल्फ इंटरेस्ट नायनाय आं अब खायनसा निजे परि कसो खायनोसै आं तावसो इजारा सबायो थेंके आबन बाय सानथाम टाइम वेस्ट था खायदि नराव जेन जेन मानसो ट्राई खायदि नागो borok tonghaike ba nang je nini je mane classmate wngkha ba nini je wansukma hai mansuk nongka borok contact sob samai abok bonding kisa kaham khainai discuss khainai sob samai practice khaita
abo sanai da hingke takhuk tai boksong norok darang khukti khnai mankhana je chung naidi kaisa tripura bukung para rogo sini je gana gini rogo jotono kurui borok hini no taksuk sini jagui tongo abono oko je sukmansak norok social media ni through tak onek surungjangnai tongo through as a darani channel omoto free norok bini channel o thangai norok jorichi norok ni interest tong hangka norok boy kurungmano bini channel o thangai norok visit khaidi ar personally sin dara emon borok kaham bo bukha kotor bo wana bini songmung onek kaham chini community ba chini borok rong bagai hingke norok bo bai kurungmano personally borong darani bisingtwi norok onek kisu idea manai jara interest tong hangkai hingke naidi chung nogo job kwrwi hini suru Tripura ni je government job no simi asai tongkha ke simi bo ongya haideba chung Tripura ni phatar hastero phaibo kwbangma opportunity nugu amono kaisa guidance kaham guidance kaisa you know good guider bo nango as a example dara norok babai kurungmanano hingke abo nang kha khayo norok joto kurungna hini babai arano tak kisa kok thaje sunam busung je public rong ni ba viewers rong kaisa confusion tongna hingke nini tak je channel katalo je explore with hirian aro buskango bumte hai chini dofani borok rong no swrung ronai ba chini dofani borok no bumte hai ke nong nini o channel ni through borok no present khainai ba borok no help khainai amo idea kisa hingke hambai abono highlight khamdabe nadi ang je samai sakang angke aro je channel bisingtwi tinta ang ani je wansama tinta moto number 1 hingke ba je borok tabok je bekar tongnai ba porai paijak ba porai tong ta khujara abono ang kisa ang career ba kisa guidance khainai mane omo hai porai khangke tamka porai nai ba baire phainai ke ba tamka process ba particular job khainai ke ba bin tamtam quality nai haideba exam tabo retail so jota bro to idea hai manya kaisa kane bro tongo 12 pass but 10 pass borok tam khainai baira kisam sa hindi mano borok haideba english kha manya borok kintu baire phangke ba nadi hindi bai phano nang kam khaimano kam khaimai kokya kintu nang english ma khang ba tebo nang kaham profile ba kisa rang paisa ba kisam bisi manai haise salary rokta hengke ta for example ang sanai no retail se khaina no hoyto no english kisa misa mano ba Bengaluru medium phano buji tongo haya buji kokya buji tongo english haideba kisa misa mano hengke tabo borok tamon so ang lai lekha pora ba kom porijagya to lose porija bare ro sakri mano kwbang borok dukan rok retail se khane ke ba hengke beton no buma hai rok obo joto confusion borok tongo ma hai kaisa kaina borok tongo MA pass ba BA pass khainai borok pori paisa kintu borok sakri nasi tongo mayang tongo hengke borok no hai aske bekar tongo achuinai hengke abon te wansma kothai boroni hengke abon sanayo je borok lekha pora kom porijak 12 pass ba hengke ba abon je wansma kaisa english tangma sikai jangnai hengke ba sakri bare khainai ka buma hai ang quality nong ani bisingte oborok na ani video ni bisingte ang jotono ang capture khainai mane ani complete mane english buma practice khainai prothom ke english nang dui nong ma computer sana kun nangya mane ungya songya computer is must computer nang je kono company khainai ka nang computer boli nang tam actually na sinang nai computer tam component tong joto component na sinangya asuk pana nang actually nang bosok minimum requirement computer sinang abon nang example nang tam ke browse khaina tang mail khaina tang typing khaina ba computer tam component tong phiaka ke tam khaina simple mane tam sanai je sing nang mata particular rule ni mote abon ang swrungnai 3 number ke to guidance nang tawo sales hamna ke sales hamna ke tam ako nang nai bini man tam khaina koklam sama mane complete service process ta nang oko agartala ba chini ayang tamna tripura je borok ri phainga direct ri phama hai ba oma haide sungru umya ta chini je koklam sama change sungna body language change sungna nai hengke borok tam he customer nang impress khaimanai nini ri na phalai tebo nang borok bai future na bai borok tebo friend ba broni je relatives song toi manai obviously ni na khomong nai haideba hengke abaron bisingte bidun bisna jotto ang process by process ang mane A to Z ang obkhirmeta same amo hai je borok IT khaina ke ba IT khaiga prothom IT broni simeng chengnai tam ma porena tam subject manaya aron tam category tong ke busu pornang pornaya busu mas nang nai abon porna ke ba
te aun bisni English ba nang ta hingke English ba nang je English kong manai rok ta hingke English ba nang busuk man nang nai hingke ba nang te client rok ba nang boma kok sajanai hingke software related nang tam buji nang nai ba technology nai nang tam technology sinang nai ba buji nang nai hingke programming lai ba nang tam programming khai nang nai amhai complete A to Z process মানে starting থেকে job ready jora job ready ফানো job হাবইব job তো join খাইকা job join খাইনা মানে job join খাইবা ন বুমা বংতে খাইনা borok ba kok salam sanai obron jotono ani video ni bisinte মানে ang joto মানে abunta capture khairanta ke dara na onek hambai ke Norok jara young generation ni borok rok ni chini je young chini youth tongnai rok Norok boy krongmano ke ta class pai thago thaisa kok suna busung khang ka kisa personal hayong thanga ke dara chini je viewers rok borok chini sinafano musungi tong jemon ang belanu curious je nono ani ni khokti khana ni musungi tong man khaise nung je starting je nung je ITO starting je job khaimani ni nung je first video nung je chuno saka je first je starting khaimani ko ITO ni first salary je 11,000 something ni ne nga tak suk jara ni je ko present job khaitong man jago ni busuk salary rok abono idea figures okay abon sanhang yo kisa kolok kintu ang sokai sasinai adi salary bolde tawo song as a beginner hinke ba song salary one should lab kore sakang ke ba sanane tangke borok ni kong borok one sma tong je IT ke ba rang kong mano ba kom mano ko haya kintu main ke ba nang ni main ke ba ekta ne abo condition tong mane dang manai mania bas manai ta main ke ne experience boso to experience so experience boso tong amo mo rang mania okay obron bisinde ni knowledge nang busuk jara knowledge acquire khaika ba ni busuk jara knowledge tong abo method khanai tin nama ka ne je technical je skill busuk strong ne ni abo method khanai hingke char number ke to ni je tamnai nang je mini je leadership quality nang nai kisa misa buibe kawlam sanai nang buibe behavior to ma chama ro ni je character ro osu nang ta hingke te ang je samai experience joto milai nai bata brone tong hingke te salary kau hingke ba company to company it may varies mane company to company ba vary khayo kun company o kwbang salary ba kun company kom ro joto company same salary ya bo sudo nini rule ni je designation te nini je tamon technology ning khayus khai awon mete beton ba kun sum kom bisi ui thango hingke nini ko khai je ani nang personally sungna je ang to katal fro 11,000 beton mano মানে as starting ITO 2017 kokta তারপর 2026 হingke বছর কক ba 10 almost 10 sorry 10 ya 2017 hingke na 17 hingke ba 8 বছর ni kok almost 8 বছর complete hong jata hingke nani salary to ang starting 11,000 manja inkui kok no saka 11,000 mano ang afroga ang tam khaika sob sumai ang nadi kaham kai kam srung de kam sroi kaham kai nang proof khai di ikeno jam khai ready hingke amhai khai di nang keep changing mane amhai nang keep switching always tang je sona switch khai minimum kintu stabilization tongo stabilize mane stable taun na kasa company ni ba stability bi nango eta company kam se kam bosor kaisa na khaina minimum maximum no ko krebe dise khaiba ni sa kintu main reason ke ba nang kaisa jaga kam se kam bosor kaisa khai hingke mano brok se respect rinai bosor kaisa komya nang 3 mas 4 mas jang khain ke ba ITO nang brok job se na respect reglak brok no job na gla khaise bo jam khaina na ba tangke IT emon ta jinis je IT ke katal ke brok training khaigo sango ke brok je effort training cost rang paisa ko ke diba ke brok cost khaiya ta mane asok damiya ta je brok ob khane dati switch khane ke acha ang je sama hai 2 বছর থেকে 3 বছরের মধ্যে সুইচ খাই রে হ্যাঁ আং আমার তামগা কাহাম কে কাম সই নাই তে সুইচ খাইকা আমা হাইগং তে তাবো যে প্রেজেন্ট के बा क्लास कंपनी तो कैप्जन आं सागा 2024 जरा प्रोसेस के बा 2024 नि सिमिन ताबो 2026 के बा आं वाटु सा खायो के आनि तो रोल ताबो के सा कोटो माने लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आरो आं काम जॉब खायो के सैलरी खाइसे आं ताबो एडजस्ट सैलरी तो सेमागला पब्लिक नि साखाङो बरक हयतो बेसि पाउं जे मानो बा कम पाउं जे मानो हायता
প্রায় একটা গ্যাস খাইরে নাই তা বুনি যে সবচেয়ে আইফোননি বিসিং দিতা লেটেস্ট মডেল বমু I can say iPhone 17 oke 17 tik sa kaham Pro. oke Pro nila tayo sa count kita Pro Max. Pro Max na Pro ke Max. 17 Pro Max na 70 Pro Max. সবচেয়ে তা বুনি 17 Pro Max na ke असर अब माने मासनि कक साता बसन कक सिया मासे के बा जे 70 Pro Max नाय मोटामोटी असर काइसार पाइमान ताम बसन मासेयाव अच्छा मासेयाव काइसार का माने एफर्ट खाइमान ता मासनि मिसिन एक मासनि मिसिन जे रां मान माता के माने आवर मिसिन तो एक्स्ट्रा सिनि दङ माने सिनि पीएफ दङ ईएसआई दङ इनके सिनि जे एक्स्ट्रा का दङ टैक्स दङ अब तो रहिसा माने पीएफ सब कुछ काटायो माने सब कुछ काटायो अजन सामा हाया सरम मान इनके दारा अनेक स्मार्ट लिबो बिनि सैलारि जोंबाय शेयर खायका आओ बापसो इनका मन अनेक बुखा कट जे बिन शेयर इबो बिनि सैलारि मानमानि जोंबाय बो शेयर खायका इनके नरक एप्रोक्सिमेटली जस्ट कैलकुलेट खायदि जे आईफोन प्रो मैक्स दाम से ऑनलाइन थासिंदि ऑनलाइन थांसोंदे आबो एप्रोक्सिमेट आसुबो एफर्ट खायमान 1 month सैलारि तो इनके दारानाव आनी पडकास्ट phai आसुक कलगमा टाइम रुफायमन बागै अनेक खे पाइफ्लाय हामबाय मायाफोर हामबाय दारानाव आशा खायो निनि जे जार्नी निनि जब जार्नी ताइसा ब्राइट ताइसा कुसुगो काथुं ताइसुं नरक निबसकांग अशोकनो दारानि जे चैनल रो नरक कोरंमानो आं अशुं कोइने जारा यंग जनरेशन तंगनाय नरक टाइम वेस्ट खायावै नरक निजेनि फ्यूचर न बाहायके ब्राइट खाय माने बाहायके निजेनि नुखुंनो बाहायके चारो माने अमनो चाइटक लाइदि दारा बाय कुरुंदि आं दारानि चैनल ताइ बिनि जे चैनल नि डिस्क्रिप्शन सॉरी जे चैनल नि बुमुं ताइ बिनि चैनल आं भिडियो नि डिस्क्रिप्शन न रेरनाय केन्द्र बाय कुरुंमन हामबाय दारानो हामबाय जोंबा सुख कुरुंमन हामबाय खुलुमखा जतन हामबाय